ti masakbayan. Anya mati kastoy a klase ti biyag. Amok la kumakastoy ti biyag ko iti sidong mo. Sige lang ayat ti dakkal ti babawi na. Uray siya, agbabawi ak. Nakaadalak ko ma, no saan agapokon ka? Sinalbag ka. Nagado akarkarim. Kunam ajak to agrigat iti sidong mo. Apay ngarod ngay akas taunay ti rigat ko. Anak kan tumat ngamin nga na. Basol ko ka din no anakak nga anak. Basol mo ah. Apay kumangaya basol ko. Kat saan mo't asyak ti agan ana. Ay baribar ka talaga ti utak mo. Imbes nga inggatang mo iti gatas ti ubing, ti igat-gatang mo iti arak. Di may mayak ko ma. Ingka man umutang iti gatas kin ni Antim Amelisa. Amangan no dinak ikan, nanang. Ado nga minang ti utang tayo itya. Ibagam ano saan nga agpautang, mabigot ni ading mo, awan gatasen na. Nakitong ikayo mat ngamin idikalman. Nakita ka na abak kayo. Damdamagag ka din no nakitam anak itong ita. Ibabaon ka nga umutang iti gatas ti adim. Sige, nanang. Inak nga rudan. Darasam, ta sumanangit ni ading mo. Sa kayo lang ngamin agibaon. No talaga nga awanan gatas na. Ita, agsangitan. Di ka man sumanumbat nga ubing. Agsao ka pa'y tamakitam. Ingkakit din, ta itimpla am iti gatas na no sumangpat ka. Kasanon ngay. No awan ti gatas ang mautang ko, nan. Anti, umutang at man kano iti gatas. Awan nga minan ti gatas ni ading ko. Umay ka manan umutang? Gimatang lang itay ni tatang mo iti arak. Inuna na ti arak, sakbay ti gatas ni ading mo? Diyak amo kan kwa na anti. Imbaon nakmat ni nanang nga umay umutang. Idi kalman, naabak ni nanang mo iti tungit. Itay, imay gimatang ni tatang mo iti arak. Awan mo't gayam gatas ni ading mo? Anti, ikanak ka di, wano saan? Agsang-sangit ngamin itay ni ading ko, pinanawag. Saan ka ko mga ikan? Tamasurunak ka dagiti dadakkal mo. Nga maasyanak mo't iti kabsat mo. Sige, ikan ka man laangan. Agyaman na, kanti. Inak nga rudan, tay nakagtimpla iti gatas na. Hay, anya aklasi aya dagiti dadakkel mo. Awan manaknakem da. Apay nga ta ka dito'y dalan. Anya day taigam mo? Kwa manang, inutang ko agatas. Gatas ni ading ko. Imutang? Kahit itit ko lang ti sweldo ka ni nanang idikalman. Isumat lagayam anak itong itidikalman, manang. Naabak pa'y Anya? Nakitong it ko na? Di mo ibagbaga nga imbagakkan ka, manang. Amangan ngamin no kaddalan na. Pudno ka di timbagam anak itong it? Kwa manang, please, saan mo nga ibagbaga nga imbagakkan ka, Saan ka nga danag? Saan ko nga ibaga asikatin ang ibaga? Asino tinakitam akadwa na ijatong itan? Dagiti ka aruba ababakat, man. Pudno ka di timbaga dagiti babakat akaaruba tayo nga inabakda ka iti tungit nang? Nakaamwammat kita. Apay kadyakas na kayo nang. Makabulan a nagbanugak, insugalyo. Ita, napan kayo nagpautang iti gatas ni baby? Ising-singir mo ka di tiintad mo asweldo. Saan ko adinawat tindad mo? Inted ko, tapno at daigatang yu iti aramatan tayo dito'y balay nang. Saan kita pagsugal? Isublik to ti kwartam, tapno di mumat ko na. Saan ko asing-singiran nang? Ti kumakayat ko, kat saan nyo kumamat angay sugsugal ti kwarta? Saan ko nga insugal amin? Innala ni tatang yu ti dadduma. Kayat yu asawan, insugal kan imbartek ni tatang ti kwarta? Ikanak man mo titi kwarta. Awanan ti kwarta.
Inutang pa'y nilili ti gatas ni baby. Ay, sinalbag. Apay ngamin nga insugal mo ti intad ti anak ta. Ingka di agbirok iti trabahom, tapno addamot kwarta tayo. Dala ka ayamat ti agbirok iti trabaho. Inak to. Ha? Day tala uminom ti ammom. Nagdakila ka nga rod day tatyan mo. Saan ka nga rod amasikog? Sao kalasao. Uray si kamat, awan mat trabahom. Apay, saan at trabaho ti panagaw awir ko iti putot mo? Sika ti agawir, tay nakagbirok iti trabaho. Anya ko maatrabaho, aber. Uray anya ditan Baketak ngaminon, tapno ag serbidora ak lakuman iti restaurant. Napanan ka din ni Nanang Tang. Apayad na kayo tiyad dari ti balay. Nakarit nga agbiro kano iti trabaho na jay ili. Iso a pinalubusa. Tapno muna tirigat ti agbiro ka iti trabaho. Kasanon no da sa balya mabirukan na tatang. Anya ko maasabali ti mabirukan na ako nam. Kanayon kayo agsubang. Nungay makasapol iti sa balya lalaki. Anya? Lalaki ko nam? Katwan. Kanayon nang ibagaan na uman ka na kayo. Uri na kayo mad. Day tamat ibagbagayon no agsubang kayo. Saan nga agkamkam mali nga agaramid iti pakadadaalan ti dayaw ko? Ape analiday ka, gayam? Imbagpaykan ka, takabukbukudam ti sweldo. Siyakat it-itad ko kadagiti dadakkel ko. Ngam ibisbisyo damat. Anya? Ay, unay mo ti kasta, gayam? Dahita ti parikot ko. Kaano nga tamat nga agnakam dagiti dadakkel ko? No kasta ti aramid da, igatang mon, agrocery ka, kat isangpat mo ijabalayo. Wansa nga agpayso. Gumatangak iti gatas kanda dumapay amasapsapol ijabalay. Kasta ti aramidam, tapno saan da ama ibisyo akas iti kunam. Talaga nga inton agsweldo ta. Gumatang akong iti gatas kanda dumapay. May mayat day ta nga aramidam gayam. Ngamin, no kwarta ti yawat mo kadakwada, mabalinda agastusan, wano isugal akas iti kunam. Kanayon nakagumatang ito ay. Itala nga makita ka. Wala, taitaak laang mat nga aglaha ko dito eh. Anya ka diti gatangang. Sakbaya gumating. Kaya't ko amamuantin ko. Siyak ni Monica. Itatayong baga kong tinagan ko. Masapul agumatang ka iti ado alako. Sakman ni Joe. Kasano kaya gumatang akikado kahit pag may sakmat ng bibiyag. Apay, awan asawang? May saak amalo. Agbirbiro ka karon iti makunamot akatakunay na ko iti biyag. Kasta ka di? Iti day ta kinataer mo. Masiguradok ang makakita ka adagos. Ayan ka di mat ti asawa. Nagsina kaming iti asawa. Taawan ang muna at trabaho. Di nak mabiyag. Isungad daak dito'y ngaglaklako. Anya tinasarakam at trabaho mi jay ili. Aglako itinatnatang. Imbagday jayan at trabaho, ngam ti agaw awir. Awan sumangpat akwarta. Kastamay. Nagdisnudo ka nga agtrabaho. Uray addaak dito'y balay. Taadda ubing nga iwana. Rumbang nga aywanam ta pinutot mo nga rod. Mangtad ka nga roda iti igatang iti pangsok mo. Tapno maayusan mo't iti nasangar ti karabukob ko. Saan ang masapul agatangam ti ipaayos mo di takarabukob mo? Ingka sumakdo iti inumam ijay waig. Anya? Buwisit kid di kastoy. Agawir iti ubing. Ngam awan mo't itadda nga igatang iti inuman. At daim paigam mo ayak tapno dadawatam. Naa. Mapankala ang aglako ngam nagpospol ti makeup mo. Ay na. Naka-shorts kakit din iti nakakitkiting. Napudot ije palengke. Marigata nak iti pudot. Saan nga tangad na makagapo? No apay nga agsuot ka iti kasta. Anya kumang iti makagapo. Napudot ijay kunak. Saan na ya?
Di ka agkamkam mali nga agaramid iti saan ko akayat. Sika, monik. Nalipatam ka din ako kwa ka. Anya ko maasaan mo akay? Apay, ingkasar na kaya tapno ibagam ako kwanak. Iti tuno ti saom. Kaslaad da milagro ang mapaspasama. Nasaysayat langan, asumardang kan nga aglako iti tsindaan. Maitad mo ka di ti masapul ko, abe. Di ka pa'y makasarak iti trabahom, dahil talatyan mo ti padpadakkelam. Jun, adan sa matangdan mo ang nagkumboy jay palengke. Ikaman mat gumatang iti may salang a serbesa. Untang, nga may salang, ah? Ano kayat mo? Nayunam latan. Amang ano mabartag kayo? Mabartagak ayamat iti serbesa. Apay ko ba sana makabartag, tatang? Nasangar mo't dahi jay? Saan ko naglangaro din? Hala, ingkan gumatang, tamawawak launa iti serbesa. Mga ano, mamagaan ti karabukob ko. Mabangkat, barok. Untang, inakon gumatang iti store ni Auntie Melissa. Simangpot ka din ni nanang mo, Barok. Saan pa yan, ti? Ada ka di ibagayo ken ko, na? Ha? Awan, Barok. Dinamag ko lang mo simangpotan. Anya tigatangam? Dua man na serbesa, auntie. Ha? Umin-inom ka kadimatan? Saan ka ko nga pa'y nga ginom iti nasangar? Ubing ka pa'y? Ipagpagatang itatang ko, auntie. Sana siya ti uminom. Nasayaat nga rod no saan asika ti uminom. Maamwak tuman no sumangpot ni nanang mo, Barok. Uwan, auntie. Tengarod gat-gatangan ko na serbesa, auntie. Anya ka di ti katangam? Sakbaya gumatang nga. Awatan pa dito. Anya ka di daytan? Amangan mo no bomba. Bomba ti panagayat ko ken kanay ka. Imbag na merienda, minsan madamdaman. Ay na, nagkasa takon tadamang tad iti merienda. Saan nga tangad dagayo madaytoy? Nagsayatan, madagayuman na, tapno kamaten na. Ha? Ay na, itala ang ama kaawat ak itisago. Agyaman ako na ito. No makikita ka nga umisan, umdahal sa napakaragsak. Oy, saan ka nga kiyam? Kanayo naknarod nga umisam. Tapno umanay apanagyaman ko. Dagita nga isang timang paragsakit alaw ko. Anya day taing sangpat mo nga imbatim di tarabaw ti lamisaan. Imbagla ka ng nagitubing. Intad ti amo. Saan ko ana ibos? Nan, ramanak man no anya day ta. Special ahopya. Na, sikantiin mo na anangan. Saan aparakin ka dayta? Nagimasam. Anyat kayat mo asawan. Sa anak ang mabalin amangan iti insangpat mo. Ay, kung kunaklaan, di makkel man ang timulagat mo. Ikamat adag iti ubing. Mangin insulto ka. Nakatrabaho ka aya no awanak anangaw-awir ka dagiti anak mo. No adda ko matrabaho, saan asika ti agaw awir. Iso asaan kang agreklamo, ta pinutot mo mat ti inaw-awir mo. Awan pa'y ganas kan ka. Di mo kunaan nga adda sa bali a pagpatkatsariningan. Ay, jak amukan ka. Buisit ka. Amom, Monica. Madlaw ko man. Ano ka pa abing maket? Adda ka matagumargarang ganjang. Anya gumargarang ganjang. Losyangak ka nga rudan, ama panaglako. Amangan mat mo saan lang nga aglako ti aramidom ijaile. Anya ngay kumati sa baling aramidak. Agyanak ka di dito'y sibay mo. Arigat laeng ti kagabgabok. Agtalna ka man. Ginabo ka dita, makitam. Na, ha? Di ta ka man langan. Awan pa'y nasaya at mat nga gapo di tangiwat mo.
Agawit ka adagos inton malam. Ha? Tarupam? Awan pa'y pakaay-aywan kan ka. Dita ka man laangan. Awan pa'y nasaya at mat nga gapu ditang iwat mo. Ha? Agawit ka adagos inton malam. Tarupam? Awan pa'y mat pakaay-aywan kan ka. Di kan sumanaw dita. Agyaman ka, tapi nalubusan kang agtrabaho. Di na kat palubusan nga agtrabaho. Kat mairan-ranod ka mat itimat gadak. Ha? Oh. Di ka ngarod mapan agtrabaho. Di sikat ti agtagibalay, tasyak ti agbirok iti trabaho. Inton maminsanan ti panagbirok mo. Amangan no awan matlaang masarakam at trabaho. Sige, inakon. Puminpintas mat ni nanang mo nga agub-ubra dito'y ili. Uray bumakat, napintas pa'y laang mat. Sigod anapintas ni nanang. Di nala na asikaso ti bagina, idiagigyan ni Jabalay. Iso ti malaang, iso napintas ka mat. Manipod nagtrabaho dito'y ili. Kanayon damanan nga agapak ni tata. Naapay. Anya ka di ti parikot da. Takanayon da nga agapa. Ay, jakman amo kadakwada. Basta, no sumangpit ni nanang, at dalat ta maibaga ni tatang. Mayat ko mga rod no ni tatang mo ti agtrabaho. Kaya't mat ni nanangan nga isun ti agtrabaho. Nao masiguro nga agtagtagibalay. Kayat nan ati aglako. Para kanyak, nalaklak ati aglako ngam ti agawir, agdalos, kan aglaba. Saan nga aglablaba ni tatang? Tada kami mat ti aglaba. Kanayon ka matarum warbaro. Anya ka di manan ti pakakumkumikumam. Agkumkumbuya kitinapnatang iti bagsakan iti ilian ti. Ah, isumot lagayam asaan kayon nga umay umut-utang. Wanan ti. Nga manipo di diad ang trabaho ni nanang iti ili. Kanayon damatan nga agsubang ka ni tatang. Ni, taapay ko mga agsubang da ako nam. Diya ka mo anti. Kayat ni tatang ti agbiro kiti trabaho. Ngam saan mo't akayat ni nanang tagtagibalay. Idi pa'y lakumaa ang nagbirok ni tatang mo iti trabaho na. Itatad ang trabaho ni nanang mo, sana ibaga mapan agbirok iti trabaho na. Kanayon pa'y ngagpagatang iti serbesa nga inuman na. Kat igatangan mo't ni nanang mo. No sana gumatang, pagsardangan na ni nanang agtrabaho, ante. Inaldaw kamat nga umay dito'y tiyandaan, Jo. Ore si Kamat. Inaldaw kamat dito eh. Taglakla ko akit nga ron. Saan lang nga gumatang tigagarak nito tiyandaan? Sana ka makain na no di ka makita. Ay, una yun ta saan ang makaid na. Nalabas mat daytan. Saan man, Monica? Agpaiso ti bagbaga. Manipur nakita ka. Si Maranta ti pusok. Pumartak ti paragpitik na. Ay na, di nakman bulaan si Kadyo. Kanayon nakla pagkatkatawaan. Pakaragsakak mat no makita ka nagkatawa o no misan. Unay kan. Oh, anya nga ro tigatangam. Saan ka di ang mabalin? Aday tapusong ti ilakom kanya? Apay adi ka makaid na. Kuti ka, kuti. Diyak nga rod makaturog. Ay, di sa pa nagkapik sakbay ang nagigdaak. Agpakaturog ka mat ah. Saan ka akuti-akuti? Maturog ka. Kamapanak pa'y dita salas. Ijayak pa'y nga agidda. Pudutunak ngamin. Daytan tumot laing mong agkape. Iso dayta. Hintun kuan. Nariing pati dayta ubing. Imbag ti kape nga inuman. Ngam ti serbesa nga inumum. Pampaturog ti serbesa. Diya kape ngay. Saan? Inayadat ti mapandita salas. Pagpaanginak basit. Kat no agsubli ka dito'y kwarto. Inayadam. Amangan numalokag mo ti pannaturog ko. Uray ijayak salasan ang maturog. Sige, ditakan. Jaki din makaturog iti imbagan ni Jo. Imbag ni Jo. Takanayon nak apagkatawaan. Ni Miguel ngay. Kanayon nak nga apaan. Makapaawan kanas.
Nanang, apay adito'y kayo salas anaturo. Api nga umarimpadek. Napuyatanak tadyak nakaturog adangkos idirabi. Kunak, apay adito'y kayo anaturog. Diyo ka di kayat akaitan ni baby, kan ni tata. Salimuotanak idirabi. Iso arimwara. Imbag ta di nakabinirok niya ading ko. Mayat titurog na nagpatnag. Saan anak kapuot? Sige, tainak man kitaan. Nagsapa ka ng lukag. Bigbigat pa'y laang. Inlukat mo tiri daw. Aldawan. Diyak kumama nakariing ka no di nakinasaon ni Lili. Kat nakaidadang kan iti danom. Diyak pa'y napanidya kusina. Ang mga no nakaidadangan ni Rita. Ingka nga rudan agtimpla iti kape nga. Si Kati mapan agtimpla iti kapim. Inak agdigos ta sumra ka. Ay nadyas. Day taman ng tsindaan ti adda di ta utot mo. Anya ngay nga rod kat iso ti ayan ti trabaho. Ala, inak manlangan. Makakapkapeak. Ala, tainak pa'y matagdigos. Ang mga numaladawak. Aday bagak, ngam din ako makaungat, gayam. Apay kumakaungat ka. Anya ka dito ibagam. Nakitak ngamin akanayon nga agkuyog dananang mo. Gantiagnagan iti Joe. Ha? Amom ka di, dayjay adjo? Kaaro ba ti gayam ko? May sakano dayjay abalo. No kasta. Balo, dayjay adjo? Kastama ti imbaga ti nagdamagak. Kunana ngamin akaroba da. Adda ka din adlaw mo? No naasidagda ka ni nanang ko? Day tatisan ko nga ammo. Sika, kimang takwat. Kasano ko maamatakwatak? Alangan asurutat ida. Kat adamat trabaho ta dito'y restaurant. Lili, kita man ti adim, tadda pa panak. Agabsentak nga no, tatang? Ada eksamin mi ita. Anya, salbag day tanga eksamin. Tayin ranana pa'y mat. Papanan nyo kuma. Agudungat. Aday nakpan ka ni Jayili. Adda ngamin nang ngagkuasayang gusang. Anya asayang gusang, tatang. Ubing kapay. Saan mong ammo ti bagbaga? Iso nga rod adamagak. Tasaan ko nga ammo. Saan pa'y arumbang ama-amwam, taubing kapay? Inton maminsan langan abigat ni ipapanyo, tatang. Palpasok pa'y ate eksamin ko. June, anak. Amom ti paglaklakwan ni nanang mo ijetsindaan. Saan ka di? Apay ka di tatang. Si putam man no papapanan ni nanang mo. Saan ka di nagdaklako di tsindaan? Apay asurutak pa'y lang. Si putam. Tadda ka no papapanan na sa bali. Agiksam kami ita kaninton bigat. Pan nakairan-ranana day tang eksamin. Abay, saan na mabalin nga iti sa balilangan nga aldaw day tang eksamin? Masapol nga surat kayo. Tapno pa eksaminan dakiti sa baling aldaw. Just kikit di. Day takat ag surat-surat ay. Intun malpas ti eksamin nyo. Awir nyo ti adiyo, tasyak ti mang surot iti nayo. Apay namin na masapol pala asurutin nyo tatang. Adda nangidanon kanya, nga adda sa baling ar-aramidan, tigaranggan diyang nga inayo. Nakitam ka din na panan ni nanang, manang. Ingka kita ni di pwesto a paglaklakwan na itinatnatang. Diyak nakita tadak dito unag ti restaurant. Awan nakita ki Jay, manang. Ha? Awan ko nam? Napanan na nga rudan. Pabirbirok ni tatang. Anda ka no nakadamagan na, ada sa baling aramidin na. Asino tinangidanon ka ni tatang? Amo pa yan. Kunana si putak ni nanang. Namadamat eksamin mi. Dungal daw. Unay mat ngamin ni nanangan. Sa dino nga ti papapanan na, no kasjay nga agpukaw iti pwesto paglaklakwan na. Dinamag mo kuma iti boss na ah. Di nakanubot na mo, manang. Basta ko na nakano, mabitlaan.
Nagbayag ka naman. Kasaoktuman ni nanang. Damagag kan kwa na, no pudno tinadamag ko. Masamampay dita nga arak. Nabartag kan, agawid kakit din. Ah, Imbag tanasapa si mangpot ni Lili manipod pagadalan. just kiday jay akapsat mo. Ampang, bakbakatan. Saan ka pa'y matasigurado? Damagan pa'y ano pudno, sakbay nga ibagam ti kastakan kwa na. Pudno siguro. Tanok ka, ano ba yung matabing magat? Gumaranggan dyan, hindi Nakakulorete. Nakalson init nakakititing. Ay, kat anawaom no kas jay nga agbado itinakiting ako nam. Ipapilit na nga road. Napudot ka nga road, ija paglaklakuan na. Ala, bayan, tayo to nagkita kami, bagbaga ah. Ayun man. Bagbagaman de, jay. Agapsat mo. Agtaray talangan, Monica. Mapantay ti adayo. Kasanong dagiti anak ko? Ang mga no sa pulanda. Saan ka di ako na mga dabalasang mo? Isun ati mangkita ka dagiti kakabsat na. Sa bagay adamot kit ni Rita. Kan may adamot ni Melissa akabsat ko. Isun ati mangkita ka dagiti anak ko. Matlagaya. Mapanta ni di ilimi. At dabalay mi ijay. Awan ngamin na iti kakabsat ko, tanapanday ti adayo. Kasanungay kat awan mat kawas ko dito Gumatang tanton iti kawas mo iji ili. Sa dino ka diti iliyo? Iti Rosales, Pangasinan. Iti barangay Carmen ti ayan ti balaymi. Si Mang Petakon. Ngamawan pa'y ni nanang yo. Kunak no mo na. Tawan idyo pwesto data. Nukas ta. Napan nga tamanen, ija impagada apag sinsin narakan da iti lalaki na. Saan tayo pa'y matngam mo? Nupod no tindanon da kada kayo tang. Kasanundag iti addim, no panawan na tayo ti inayo. Saan kumamat atang? Kaasim at dagiti babasit pa'y nga adik. Inton bigan, saan kun apalubusan ang mapanaglako? Kasano no ipapilit na tang? No ipapilit na, di rakad ko. Apay ngamin nga impalubos yung aninanang ti agtrabaho. Amok aya nga agaramid iti kalukwan day di agaranggan dyan. Agbiro kayo ngamin iti trabaho yu tang. Pagrabangan nyo dayta. Saan kat aninanang ti agtrabaho? Kat da kayo ti agtagibalay. Saan ko anagan tinagan ko? No saan ko nga irakad ni nanang yo inton sumangpat? Ha? Kalding ayaw, wanonwang ni nanang tapno irakad yu. Simmangpat ka din ni nanang mo? Saan pa'y ngarod gayam? Napanan na nga ta. Ada na kay baga kanyak, nagkuyog da kanu kanila kay Jong. Naglugan da itibas. Papanan nga ta tibas ang nagluganan da. Carmen kanu mati nakasurat iti sangaw tibas sa nagluganan da. Nukas ta. Ijay Pangasinan. Day tamat ti amok apapanan ti aglabas dito'y abas. Carmen. Kat ijay Rosales day jay. Owen gayam. Ada kabagyan may ije Carmen. Pang-asim man takadwanak. Mapantay ijay Carmen no ada kabagyan nyo ijay. Mapan mo kadiyawin ni nanang mo? Kaya't kadipay ni tatang mo? Kuma. Kasanon dagiti kakabsat ko. Kasapulan da tinanang. Kasawampay ni tatang mo, no kaya't naayawid mo ni nanang mo. Mapan mo kadiyawin ni nanang mo? Kaya't kadi ni tatang mo? Kuma. Kasano dagiti kakabsat ko. Kasapulan da tinanang. Kasaumpay ni tatang mo, no kaya't na ngayon kayawin ni nanang mo. Di na nga takayat. Kat kakaasi dagiti kakabsat ko. At dadagiti lalaki ang nga mati pride da. Ang mga nudangran na ni nanang mo, no yawid mo. Ngam, kasapulan dagiti kakabsat ko ni nanang. Kaya't mo kadi ang mailawaan ni tatang mo, amang dangran ka ni nanang mo?
Mat ikawak. Dangran na nga ta ni nanang? Imposible asaan ang makapungtot. Sigurado adangran na. Sigurado nga min anasaktan ni tatang mo iti inaramid ni nanang mo. Di ka di mapanadya pagadalan? Imbaga ni tatang nga agsardangak kano, taagaw awirat, manang. Anya? Saan aron bangagsardeng ka nga agadal? Gapo iti kaawan ni nanang. Asino nga iti mangaw awir kadaading, manang? Duada pa'y mat nga rod. Saan mat amaw awir ni ading ko ni baby? Ayan ka din ni tatang. Nabartak mat itay, manang. Jak ammo no napanan na. Unay matan. Agpada da nga irresponsable ka ni nanang. Napatpatag ti bukod da pagragsakan. Manang, agsardengak ka din nga agadan. Anya nga iti masakbayak, no agsardengak kon nga agadan. Imbag ta simbangpat kayon. Kayat kayo ama kasarita, ngam nabartag kayo mat. In kayo pa'y maturog. Agsarita tayon to, inton limpyo kayon. Anya kumangay ti pagsarita. Ti kadiin na ngawan kwentan. At akadimat kwentayo, tatang. Pinagsardang yukit din ni Lily. Ti inayo ti aking basol. Saan na siya? Nasam unay ti barokong ko. Gapok iti inaramit ti hayo. Naaramid na nga taday jay. No addaan kayo iti trabaho. No saan ang nagrigat iti sidong nyo? Tang? Marigatanak. Nga umangas. Kasano? Katawan lang arudan kwarta? Mapan kayo pa'y laang aginom? Anya ka di mapaspasamak ka ni tatang manang. Jak ammo nabartak sama. Ulungan da. Manang, taglusdoyan ni tatang. Ipon pa'y di ospital. Ada ka di kwartam dit ha? Awan kwarta ta sa anak pa'y mata nagsweldo. Pasiti kwartak manang. Tangdan ko lang nga nagkumboy. Kapilitan nga inta umutang ka ni Auntie Melissa. Wag pautang Inka pangalay ti pangiluganan tayo. Manang, inakarudan. Man, pangipanan ngay ka ni tat. Ija ospital ading ko. Parikot man da ito yan. Sapay awan pulos kwartak. Tanalpas ko pinaggatang iti grocery. Kan inchendak matan. Kanayon mo't ngamin nga uminom iti arak. Paglanganin nakpay, tapno adda kadwa dagiti adding ko. Anyat ko nati kinasarita man doktor manang. Na-stroke ka no. Ada pa'y sakit na gayam iti puso. Sakit di na maikot iti kagudwa ti bagina. Kasano tayo nga itan ngay manang. Parikot latat it dan dagiti dadakkel tayo. Nagina pa'y ti agas ni tatang. Pangalak paitan iti paggatang ko iti agas na. Kapilitan na sumardengak nga agadal. Tapno agmalmalemak nga agkumboy iti tsendaan manang. Pati ni Lily nagubing. Nagsardang. Tawan agawir ka dagiti tuhapay nga adina. Nagkasangan tigasat tayo. Dayta. Katgaputa saan nga amo dagiti dadakkel tayo nga aramidan ti responsibilidad da. Kada tayo nga anak da. Kumusta ni tatang nyo? Baldadon, ante. Kasan mo pa nagiti babasit ang kakabsat ko? Da kayo mutan ka ni manang mo ti mangibakbaklay iti responsibilidad dagiti dadakkel yo. Agsarandang kami ni panagadal mi. Awan agaw awir. Agtrabaho kami ka ni manang. Tapno aday gatang iti agas da. Kan gatas ni bibi.
Ala, in kayo birukan ni nanang yo. Ibagayo nga agawid. Tapno saan nga agsardang dagiti kakabsat mo. Uri agaw awir la kumamat kan mga sikaso ka ni tatang. Iso nga rod, akasapulan nyo unay ti kaadda ni nanang yu ita. Kasapulan nga paiso ti mga sikaso ka ni tatang, tabaldadon manang. Kumusta ni tatang niyo? Saan pa'y matasimrak ni manang mo? Inyawid min manang, ng baldadon. Iyawat amin na kasapulan na. Sana na makaaawir iti ubing. Kasi kayo mat. Ang mga nasakit tinakam ni tatang niyo ti may sa amakagapo. No apay akas jay tinagbanagan na. Anya pa yung di kas na manang. Pangasim man takaduan nyo ni manang tayo kay birogan ni nanang iti Carmen Rosales. Nakasauyo ka din ni tatang niyo? Sana na masapol manang. Kasapulan mi unay ti kadda ni nanang. Kasano no inton makita ni tatang niyo? Kat ad-adda makapungtot. Kumaro pa'y tirikrignaan na. Nungay may stroke manan. Nagrigat ang tikastoy. Padasan mi ang ipalawag ka ni tatang. No apay abirukan mi ni nanang. Ay wan, ading ko. Saan nyo akal-kalaatan ni tatang niyo? Kas di lang arutan ti kasasaad na. Ang mga no kumarkaro ti sasaadan na. Imbagak ka ni Rita, ama pandabiro ka ni Monica. Tapno adamang kita kada kayo nga aga-ama. Saan ko masapul dayjay babae. Naroki. Ngam kasapulan nyo ti kaadana. Maasi ka kadagiti anak mo. Nang runa kada Rita kan June. Nauma. Kada kami Monica. Nagsapol. Isaban. Lalaki. Ngam no ibagakan kwa na ti kasasaad mo, mabalin nga agsubli. Patyam. Nagsubli. Dayjay garang ganjang. Padasam laeng, barang makaamiris. Diyak amo, noon niya oras sa kasumangpet. Mapan kami itigayam ko Jay Rosales. Ing kasukunan ni nanang, manang? Agadalak ka din tumatlaang? Saan ako na para awawin? Barang mayawid ko ni Nana ang ading ko. Saan ka mapan? Buwisit. Itibiyag ko dayjay. Inayo. Daytakan ti madi ka na kayo ka ni Nanang. Tila ang bukod yun, ti pampanunutan yun. Rita. Di yung ka di makita ti rigat ko. Kasyanda kumamat Kaasi dalili ka ni John. Agpapada kami na saan ang makaadal, gapo ka na kayo. Anak ko. Saan yung kumamat nga ipabaklay amin kanyak ti responsibilidad ti ama kan ina? Dadaalan nyo ka di ti masakbayak. Akas anak yo. Napan ka di matlaan ni Manang mo iti Rosales? Wen, auntie, saan kumakayat ni tatang? Ngam, nagungat ni manang. Ha? Nagungat ko nam? Ni, itaman pa nga agungat ni Rita. Ay, gapo siguro ni itirigrigat piman di tao. Nagsangit iti sango ni tatang, auntie. Imbaga na, asaan da ko mga ipabaklay amin kan kuana, ti responsibilidad da anaganak. Napunwanan ni Manang mo. Iso ana iturod nan asinong bata ni tatang yu. Kakaasi ngamin ni manang. Nasimpot ni Manang yu. Ngam uray kasano kasingpot ti may sa tao. Numarigatan, agreklamo mo't Naibos ka nung ngamin ti may sa nga agas ni tatang. Umutang pa'y kano ni manang. Kandi na pa'y nabayadan kano ti utang na kada kayo.
Naragsak ka kadimot lang, mahal. Unay-unay, mahal. Idi pala ko nagkita ta. Nung nagkita tayo din, awan kumamat ti anak ko. Ayan ka di dagiti anak mo. Andan trabaho ti dua. Andamot ang asawa da. Dila ang buridag ti agad adal pa ilang iti universidad. Dadakkel gaya mo dagiti anak mo. Siya, kunak no sa anak ko nga aganak. Kalpasan ti upat nga anak ko. Ngam kalpasan ti 8 atawan, insi ko ni baby. Agtalon ti taon. Sana bale, na ako namat nga dakabsat mo ang mga sikaso kanakwada. Wan matkit di Nagregrigatak iti mano atawan. Italaang amakaginawa. O ana, agbati ka man pa dito'y. Pahanak pasyaran na itanak ko. Maring mangtad da iti kwarta apang allowance. Dahito agi ti imbaga ti nagdamagan ta. Sika pa iti umawag. Ang mga numadlaw ni Nanang asyak ti umawag. Kat saan nga agpakita. Wan gayam. Agoray ka ta umawag ka. Apo! Umay kami man! Apo! Ne, awan samat tao. Nakalukat ti tawad Ang mga no di dala ang mangag ti awag. Tuktukak ti gate. Tapno ang muda nga da tao itirwar ti gate. Kasla dagtuk-tuk-tuk itigi. Alingagak man no adangag paiso. Apo! Umay kami man! Adangag paiso. Inakitaan na sino. Saan nga ta ati anak ni Jo ako lihyala? Rumwarak ta inakitaan. Asino ka diti? Ada kami, Nana. Nana, Rita. Anya tar aramidam dito Apay may kan. Agawid kayon. Ang mga nusumangputan ti asawa. asawa? Ni tatang ti asawam nang. Kasapulan da ka dagiti kakabsat ko. Dakkel kan. Sikan ti makamu ka dagiti kakabsat mo. Responsibilidad yu dagiti anak yu, Nanang. Apay nga ipas din yu kanyak. Ibagam itinalaing nga amam. Taiso ti akin responsibilidad kadakwada. Baldadon ni tatang, Nanang. Kasapulan na kayo. Siyak ti mga sikaso iti baldado. Naglalaingan nan nga idayjay nga amam. Pagrabangan yu dayta, Nanang. Nagsardeng pa yan da John kanilili. Tawan mga sikaso kadagiti dua nga addida. May lagayam. Apay nga iramandak pay laang. Nagsaya aten tibiyag ko ditoy. Sumardeng kan ngagsangsangit gayon. Anya nga rod. No saan akayat ni Nanang mo ti agawid. Kagurak ni Nanang gayam. Tila ang bukod na anam ay tinapatagkan ko na. Sapay ko mata dumtang to ti aldaw. Ama ikat ti sakit tinakam mo iti inam. Saan to adumtang na itang aldaw? Lagi-lagi pam ti imbagak. Maawatak ti marikrik nam ita, Rita, gayam. Ngam, may mayat no lipatong pay laang ti sakit tinakam mo. Lipata kon nga da, inak. Ay, ahos da daytan. May mayat no iridap mo pay laang. Aginana ka. Pag ginanaon ti panunot kan rignam, makita kat stress ka launay. Anya ka diti resulta ti papan ni Manang ijay Rosales. Manong? Tsaka mo ading. Idi nagdamagak at nagungat man. Saan ka na tila damdamagak? Anya? Apay ngay adi na ibagang. Tsaka mo. Saan mapagdamdamagan? Tanapulot ti ulo na. Makasangit pa inukwa. Kunaklakit din. Namayawid na ni Nanang. Bayamon. Saan siguro kayat ni Nanang ti agawid dun? Manong, saan ka di mailiw ni Nanang kada tayo? Naragsak siguro ijayan na.
Isa di na tayon malagip. Kayat na di nang isukatan na kada tayo. Manong, saan ka di mailiw ni nanang ka na tayo? Naragsak siguro di ayan na. Isa di na tayon malagip. Kayat na di nang isukatan na kada tayo. Kaguram ka din ni nanang? Diyak mo ading. Insukat na tayo iti sa bali alalaki. Kaya't ko ang makita ni nanang? Apay di na tayo kailiw? O may kumamat pumasyar di ti balay? Diyak mo't maawatan ti ina tayo. Imbag pa'y lagi ti daduma di tangain na. Tadi day sukat ti pamilyada iti sa bali alalaki. Wingarod Manong, baknang ka di tinangisukatan na kada tayo? Siguro tasaaran nga glaklako iti tiyendaan. Iso adinan kayat ni tatang? Tawan makukwarta ni tatang? Kanayon ka analidahay gayam. Saan ka kumaapaabak iti parikot mo? Igar kararag ko. Amadairak ko maday ito yung panubok iti biyag ko. Kan ikan nakakumapay iti naan-anay asalunad. Tapno maaramid mo ti responsibilidad anay paannong kan ka. Agyamanak iti kinasayaat mo. Agyamanak iti apo. Tainik kanak iti gaya makasgan ka. Makitam ka di tinataar asumrak di ti restaurant. Imay maninday tayo di kalman. Sige. Tayo nakserbihan. Idi pa'y kalman anadlaw ko asikat isang kakita na. Madlaw na katati kinaliday ko. Iso akanayon nakakitaan. Anya ka diti order yo, sir? Ang kaslada nakakit-kitaakan ka. Saan ko malagip? Nagadalaw ka di? Amang adala kaing ingas ko nakitam, sir. Sana ka nakaturpos. Ta irresponsable dagiti dadakkel ko. Basta ka di. Isumot lagayam. Amadlaw ko nga daliday di tamatam. May isa ka kadi a psychologist. Iso ang makitam tiliday kadagiti mata. Well, nakaumayak dito lagaryo. Gapu iti negosyo. No kasta, may isa ka ang negosyante, sir. Nagtrabaho akas may sa psychologist. Kaya't dagiti dadakkel ko nga imatunak ti negosyo da. Imbag pa'y dagiti dadakkel mo, tada panunot da. Amin matanagan nak, kat kasta ti kayat da. Saan ka di? Saan kanyak, sir? Impabaklay da kanyak ti pagrebengan, arumbang nga isuda ti mga ramid. Imbag ta nasabat ka dito tsindaan. Si katigayam ni Rita, saan ka di? What, Matt? Apay ka di, sir? Anya ka di ti poon ti kinaliday na. Kayat na ti agadal. Ngam awan pagadal na. Taawan trabaho ti amana. Idi kwan, nakitaray ti inana iti sabali a lalaki. Kasanuda nga rodan, no nakitaray ti inada. Nirita ti mangibakbaklay iti responsibilidad ti ina kan ama. Nabiit pa'y ngamin ana stroke ti amana. Iso abaldado ita. Manuda ka di nga agkakapsat. Limada. Nirita, kanti adyan na ti agtrap-trabaho para iti panagbiagda. Diyemot maikatlo nga ubing. Iso ti mangaw-awir iti duwapay nga adina. Isumot lagayam. Akas taunay ti kinaliday dagiti matana. Napan may sinuro ti inana ije Rosales. Ngam di na kaya ti agawid. Imbaga na anirita ti makamu kadagiti kakabsat na. Impabaklay nan ti pagrebengan na. Manang, nakita ka no ni Lili ni tatang nga awan puot na iti idana. Anya, kumusta itan ni tatang? Awanan angas na, manang. Anya! Matan. Ala,
Isangit mo lang gayam. Saan mo ko mga ilamang di tapusong ti saam amarikrik nam. May mayat no agsangit ka. Tapnulo mo ka, ti barukong mo. Saan ka madanagan, Rita? At daha ka magtulong kan ka. Kasano itan? Anya ti aramida. Mapantayo di balayo. Asikasuan tayo ti bangkay ti amayo. Katsyak ti makam mo. Ala, agpakadakan ni ti bosyo. Tamapantayo ni di balayo. Manang, natay ka din ni tatang. Saan yun asangitan ni tatang? Awanan ti marik na nasangit. Kandinan mangag ti sangit tayo. Manang, saan ka kadi amaladingitan, tawanan ti ama tayo? Adda ka di matlaang may tulong ti sangit tayo. Saan mo ko mga imponan iti barukong mo ti sakit tinakam mo, balasang ko. Timbang ka ng ti pusok, ante. Gapu ka dagiti parikot adumdumtang iti biyag ko. Saan laang asika ti makarik na iti saan? Isangit mo ti ladingit mo. Nabayaga ko nga agsang sangit, ante. Di yun lang makitkita. Tadyak kayat nga ipakita. Ipakaamuyo ka di kaninanang yu ti ipapatay ti amayo. Di nagtupay kayat nga umay asikasuan. Ita, tanatayan ni tatang. Patyam nga umay. Saanan, ante? Ingkabit rumidap iti kwartok, Sir Carl. Ngam ano sama, ta saan adikotyon akas iti nairuamam apagiddaan. Si kati agi na narita. Kuti ka akuti, amang pakan kan agi sagana ka dagiti masapsapol iti ramay. Naruama kon iti rigat kan trabaho sa. Awan ti mangaramid ka dagitoy, no saan asya. Bilibak iti kinatibker mo, kaskapsat kan anak, Rita. Rumbang lang. Saan ka? Kasano dagiti babasit akakabsat ko no paabak na. Isu adakkel ti panagram ko kan ka. Manmano, ti kasta akabsat. Saan ang mabalin nga agsakita? Uno adadakas ang mapasamak pa niya. Kaasi dagiti kakabsat ko. Pangasim. Ikabasit agina na. Tasyak ti makamo ditoy. Impagpaykan ka. Taam mo na akasya. Nagpatpatnag ka dito'y lamayan, sir? Ayan ni Rita. Shhh! Ang mga numaring ni Rita, karidridap na. Idi pa'y kalman ako ti. Awan pa inanana. Pinilit ko ang mapan maturog. Kasta ka di. Imbag ta pinalubusan nak ni boss nga aglangan. Imbagak nga umayak diti balay da Rita. Danda ni siguro itan, ti inawagak nga umay mangyag iti kanan dagiti nakilamay. Tapusan nga isupay nga ramidan ni Rita. Nagpa-cater kayo, sir. Wen, inawagak ti amamok nga da catering na. Kat, kumustamat ni Rita, sir? Nagsangsangit. Limagan siguro ti barukong na, iso ang nakaturog. Piman matigayam ko. Kaano nga tamat nga gragsak day ta agayam ko. Babasit pa'y dagiti addi na nga as-asikasun na. Itulod tayo ni tatang mo iti pakaitabunan na. Wan anti, agyaman na. Tada kayo latta dito'y balay. Asino ka din ni Carl? Adun ti na itulong na kan ka. Nalabit nga isutiin pa ay ti Diyos amang tulong kanya, anti. Taga-ano ka din ni Carl? Saan ko pa yan nadamag, anti? Customer ko iti restaurant. May sakano ang negosyante. Dakkel ti na itulong kan ka day ta customer mo. Manmano ti kasta at tao itan. Wan nga rod, anti. Talaga adakkel ti utang ko ana imbag anakam kan kuana. Makatudtudon kayo. Intayon.
Bayan nga agyan ni tatang mo dito sa sementeryo. Wen gayam. Maudin apan nakakita mi ka ni tata. San min makita iti kaano man. Talaga akas ta. Nadanon ti panangala ti Diyos kan kuana. Di man laing may kinita ni nana. Ang mga no di na pa'y nadamag. Kunamat asaan ang masapol ang maamuan na. In message ni John iti Facebook. Imay ko man no interesado. Impamay sana ti lalaki anang isukatan na kada kayo. No dayta ti kayat na. Bayam dita. Kumusta ka na? Maingal arita. Maingal. Kasano ko man nagbali na kamaingal. Anya ti order you, sir? Maingal ti awag da kadag iti hero. Ket sikat ti hero, ti pamilyam. Sikam. Sana ka may kariahiro. Itala nga umisam ka, ha? Nagpintas ka, no kasta nga umisam ka. Kas kalabituan iti tangatan. Nalabas mat daitan, Sir Carl. Napimpintas ka manen. No karlaan ti awag mo kanyak. Awan ko mati, sir. Kababain mat no di ka awagan iti sir. Apay ko makababain. No awagan na iti, sir. Awagan ka mat iti, ma'am. Pangasim ta di nakawagan iti ma'am. Saan abagay? No kasta, ikatam nga ron ti awag mo kanyak, sir. Sir Carl, anya ka di dayta nakakarton? Di na ko maawagan iti, sir. May mayat ti Carl. May mayat adenggen. Talaga mo't Ulitak ti saludsod ko. Anya ka di dayta nakakarton? Itad ko kan ni Rita. Kaasi mo tamang isaksakad ka dagiti kakapsat na. Ay, maragsakan lakid din ni Rita. Napanan na ka di. Apay nga awan ita. Kunana mo't amapan gumatang iti gatas ti ading na. Apag iso, at dagatas dito'y karton. Mabayag basit amay boss, tanawad-wad ti inalak. Umay kayon, ading ko. Ado ti tinapay dito'y karton. Ay, mana, nagsweldo ka ka di? Nagadumat ti kinata. Sa anak pa yan nagsweldo, ading ko. Intad ni Carl. Diyan ngay nang tulong ka na tayo, idilamay. Nagsingpat man day, jay manang. Managtulong. Wan nga rod ading ko. Kasla anghel nga intad ti apo amang tulong kada tayo. Iso nga agsingsingpat kami. No umay ditoy, na nakababain. Rumbang laan. Tapno maay-ayom at no umay ditoy. Wen manang, masapula pakitaan itinasayaan. Wen ading ko. No nasing ba't ti may sa tao, saan mat abaybay anti apo? Agdatdaton ka din ni Carl ken ka manang. Naggasat ka man no kasta. Saan mat ading ko? Ngam, nasingpat saan ka di? Wen nga rod manang. No agaram ken ka, sung bata madagos. Asino ako mamat nga arman na? Di adal ni Carl. Siyak katawan adal ko. Ngam tinapod nung agayat, saan nakitaan ti adal, wano kinabaknang, saan ka di manang? Wen ba't di? Ngam, maragsa ka na. Tas si dadaan amang tulong kada tayo. Manmano ti kasjay a tao. Ibilang ko amay sa pilantropo ni Sir Carl. Si dadaan na tumulong. Wen ading ko. Anghel iti biyag ko ni Carl. Iso ti mang parparagsak, iti maladladingitan a puso. Uy, sabalin sa dayta na manang. Umayak man, nasingpat abituan. No may isa abituan akas iti kunam, may isa kamat abulan iti tangatang. Agmay may isa, ngam masilawan na tinasipngat alubong. Nalaing kamat gayam ngagdaniw, Rita. Sikati nang irugi anag daniw, Carl. Intuloy ko lang mati daniw mo. Mayat sa nga rod, no kanayon tangag kuyo.
Tapno ka na yung tangag dani wadwa. Mabalin ayamat ka na yung tanghag kuyo. Andagan ka. Nung sungbatan kayat ko. Ha? Pudno ka dit ibagbagam, Carl? Kayat mo ka dit ikas kanyak amarigrigat nga awan adal na? Di adal man kan saan. Marigrigat man wanuak na. Agpapada tayo iti imatan ti Diyos. Pudno ka dit ibagbagam, Carl. Kayat mo tikas kanyak amarigrigat nga awanan adal? Di adal man kan saan. Marigrigat man wanubak nan. Agpapada tayo iti imatang ti Diyos anang parswa kada tayo. Naimpusuan ka di dahi nga ibagbaga. Uno, panangalilaw. Amangan mat no agladingit no makirelasyonak kan ka. Sa anak nagkarkari, ngam bayam ati panawan ti mangibaga. Mabalin mo ti agbabawi, no agladingit ka ako nam. Ikanak pa iti panawan amang panonon. Adaamin kan ka panawan kan gundaway. Sa anak mat nga agap apura. Naranyag mat itatirupam Rita. Ada ka di rumpang ama-amuan? Maamuan, anya ka din ti sasawam. Agdamdamag aklaeng. Kayat ka ama-amuan, no apay ang naranyag tirupam ita. Si Kaman, tainulit mo pa iti saludsud mo. Awalat di mo madmadlaw. Mapabasan na ka di, no kasta ti pa nagkita kan ka. Ngamin, saan kan analiday? Tangiwat mo, kababain. Naragsakak para kan ka, gayam. Nawaknitan ka di matlaang ti ulap, anang kulaap iti aglawlaw mo? Una yan, tanawaknitan nga ulap. Agpaiso ti ibagbagat. Dakkal din nagbalbaliwam. Saan kan analiday? Madamag ko man baro. Ada ka di panggap mo ang mga ram kanirita ka anak ka? Kaanakan nyo ka din ni Rita, nana? Wen baro, agkabsat kami iti inana. Kidawag, ano bilang armem ti ka anak ka? Saan mo kumaluklukon? Una na. Ay, kaanakan nyo gayam. Isumot lagayam makanayon kayo ang makita, idilamay ti amana. Manamnama ka di, saan mo alukon ni Rita? Ikarik nana. Maasyak unay kan kuana. Ket dawatak ti pamalubos yo. Ano lagat sungbatan nak ni Rita? Ikalay sa kadagos. Ha? Ang kasanon dagiti kakabsat na? San aparikot ti kakabsat na, nana? Amin ang napatagkan kuana. Napatagdamot kanya. Imbagta na kaumay ka dito istor, June. Adaman damagag. Apay ka di, auntie. Napatagsakit di ti bagayo. Kasanon no makiasawan ni manang yo. Nungay ipanaw di lalaki ni manang yo. Ha? Ipanaw na nga ta ni Manang? Mayat nga tamat ni Manang? Saan ka di ano makiasawa ti babae kat alaanan ti asawa na? Agnaadtan iti ayan ti lalaki. Kasanungay lagi ti addimi, auntie. Saan ko nga ipari ti pagragsakan ni manang yo? Gamda kayo ti pampanunutan. Kasano kayo nga agpaison? Kasaritak man nga rod ni Manang, auntie. Damagak no makiasawan. Saya atom laang ti makisaukan kwa na baro. Amangan no ibagana alapdan tayo ti pagragsakan na. Karbangan namat ti agragsak. Oh, apay analiday ka dita suli. Manang, makiasawa ka ka din? Makiasawa? Asino ko mati mga asawa kanya? Saan ka di pa yan nagdaton ni Manong Carl ken ka? Saan mo ka di akayat ti Carl? Nukas pangarigan song bata? Saan kong iparit ti pagragsakan, Manang? Madanagan aklaan? Di ka maawatan.
Apay kumamatanagan ka. Saan mo't siguro ang naranggas ni Carl? Mabalin na naragsakan to iti sidong na. Kasano nagitiad dita? Ha? Kasano da magpaiso panawak ina? Awan nagdumaan mi kaninana. Anapat patag tiragsak na. Ngam ti responsibilidad na. Apay adi kag tagarimanag. Panawan na kami kadimot. Kasi ti panang panaw ni nanang kada tayo. Saan ading ko? Saan kayo apanawan? Apay nga tangagpada tangad da sakit na iti kidney. Jak masumbatan da ita sa lunsod mo. Di sakit, kat tumaudlat na iti may sa tao. Oh, saan ta kumamot ang madayalisis Imbaga ti anak ko, ano ka no madayalisis da? Isuda ti makamo kanyak. Ngam, nagti anak mo mat ti makamo iti dialysis mo. Anya, dagiti anak ko, ti makamo kanya. Dakmat tan makatrabaho. Dagiti anak ko ti mangmang ti allowance ta. Kapilitan na isuda ti pagsanggira. Kaya't nga ta dagiti anak ko, ti mga sikaso kanya. Inada ka man. Responsibilidad na ita. Saan ka di? Kasanuak nga tamat itan. No alaan dagiti anak na ni Jo. Kapilitan sumurot ijay balay. Oh, mapanak mo't nga ta ijay balay dagiti anak ko. Itala malagip ko ida. Takasapulak titulong ta. Ngam ide kasapulan ta. Impaidam ko ti responsibilidad ko kadakwada. Kasanuak may ita. Kasanu nga tamat dagiti anak ko. Di nakalipay sungbatan, Rita. Nabayaga ko nga agtatdaton kan ka. Saan ko nga ilibak nga damat panagayat ko kan ka? Ngam, Amok nga damat panagayat mo. Tamakita ka dagiti matam. Anya ka di timang laplapad, iti panang sumbat mo kanya. mawatam ko mati ka sa saad ko. No ipanaw nakto dito ibalay. Kasanon dagiti kakabsat ko. Amo matasyak ti panakainakan amada. Raamot ti kinaresponsablem. Di kagdanag. Saan ka nga ipanaw? Tinapatagkan ka. Napatagmat kanya. Agpaiso ka diti imbagam ka. Saan ka di akanayonak dito Takayat kumot akalangan dagiti kakabsat mo? Sika talaga tinted ti Diyos amang tulong kanya. Ay ayatan ka unay, Carl. Ay ayatan ka matunay, Rita. Kaya't kayo akasarita adwa. At de restaurant ko iti sa bali akalye. Ket da kayo kumati alag akadwa dagiti servidora ijay. Kaya't mo asawan. Agpakada kami dito sir. Numabalin. Ado ngamin ti customer ijay, taas dagiti pagadalan kan ospital. Nangato ti sweldo nga itad ko. Ay, kaya't ko no nangato ti sweldo. Itamot lang, Rita. Agpakadatan. Sika talaga, Diana. Misa man ang tay tao na atap ti isaman na. Manihipod ita. Saanan anaatap ti isumak ako nam. Mangipakita dayta ang naragsakan gayam. Maragsakan nak parakan ka. Naranyagan taropam. Ala, inta nga ro din agpakada. At dabalay ko iti asidik ti restaurant. Ijay kayo nga agyan. Asidik pa iti pagadalan para kadaliling kan John. Agpaiso ka di, Carl. Alaan ta, dagiti kakabsat ko, ijabalay mo. Amok nga isuda ti may sa aragsak mo. Saan ko nga ikatanday ta? Nulikat ngayon nakpay. Agyaman akunay kan ka, Carl.
At ada nga ayatan ka, iti kasta ka babalin mo. I love you so much. Rita, saan nga min mabalin abaybayan dagiti ubing? Dumtang ti panawan, ngagkapsot ta. Isuda mo timang tulong kadata, nuditan makabaal. Into na da tayo ija balay ni Carl ija ili. Masapol nga singsingpat kayo, ha? Wen manang, ay, makiasawa ka ka din? Saan pa'y ading ko? Mapantayo ijay, tapno asidag tayo iti pagtrabahwak. Kan asidag kayo mat iti pagadalan. Agadalak matlaan, manang? Wen, kuna ni Carl, amabalin ka no nga itugot ida ija restaurant. Tada mabalinda pagyanan ijay. Kit-kita ito ida. Nagsingpat kayo ka ni Manong Carl, manang. Kunak no agnanayon ak ngagrigrigat. Impagta pinatgan ti apo ti kararag ko. Alain da ko nagit anak ko iti Manila. Ijay da kapaagasan. Panawan nak ka di dito'y balay, mahal. Inkamot itayan dagiti anak mo Ta ila ko da kano da iti balay. Awaran ti agyat. Ngam awan mat ti papanak. Jak mat mabalin ti agyan dito'y. Naitatimbaga dagiti anak ko. Ipaagas da kano iti Manila. Kasano ak nga'y mahal. Kapilitan nga agkamang kakadagiti anak mo. Dadakkel na matan. Embag no kayat dakpay nga tam. Pinanawak ida, idi babasit damay. Di agpakaasi kakadakwada. Mano atawan yan nga agasawa. Ngam awan pa'y mat anak yo manang. Saan kami pa'y matanataangan? Madanon to siguro dayta. Adamat dagiti addita, akaslan nakmin. Kasano ngamin kat kanayon mo't ang negosyo into na rin yung kanimanong. Nagraduar mo iti elementarya ti Buridek tayo. Mabalinan amadan iti adi na. Apay ko mga adi na. Kanakan ko na ma. Alangan mo't nga awagan da ni baby iti auntie. Iso matipod no. Kaanakan naman, di auntie tiyawag dakin ko na. Marigatan ak. Tawan pagdialysis ko. Agmay saak dito'y basit akalapaw iti inaladan ni. Ikarikatak ti mapan ijay lugar mi. Awan mat ngaminan ni Jo. Tainalan nagiti anak na. Didak mat insuro. Tilaang mat amada tinalada. Kumusta mat ngatan dagiti anak ko? Dalpasa ko na naglaba. Ilukat ko to istor. Na isupay no at umay gumatang. Ay. Nay. Adda bakit nakaida iti papag iti ruwar apagtugtugawan dagiti agat-gatang. Sino nga tadayta? Makiinumak man manang. Ha? Monica? Si kakadidayta? Uwan manang. Apay ka sa tilangam. Bakbakitan kan, kan naglitam ti bagim. Gapo siguro takanayo nak amadayalis. Nabayagan ngagsaksakit. Adda sakit mo? Uwan manang. Iso ang nalagip mo tinagsubli dito'y lugar tayo, tamasakit kan? Ayan nang ngay, jay nang isukatam iti pamilyam. Saan kayo ngagluto dito'y balay? Intayo pa'y makimi sa amin. Kalpasan na. Intay mga ni Jerwar. Sige nga Rod, tainak ibaga kadaadin ko, Manong. Ibagak nga agsagana da, tayo makimisa.
Intayo makimisa akas panagyaman. Win manong, agyaman kami unay ka ni Apo Diyos. Tada anghel nga imbaon na kada kami. Kat si kadayta. Agyaman tayo kan ni Apo. Taagdadagsan ni manang yo. Addan to baby tayo. Dakkel ngaminan ni baby aburidak yo. Addan ton anak ni Manang. Uray siyak ton ati para awir. Ha? Apay? Di ka kadinagadal? Tako na masikat ti agaw awir? Win kayam. Agaw awirak naawan klasik. Manong. Ayan di agnagan iti Joe. Inaladag iti anak na ijay Manila. Agdialysis mat. No kasta, agpada kayo nga agday-dialysis. Awan dagiti anak mo di tabalayo. Inalaida ti asawa ni Rita. Kasta kati. Apay adi ka man laimay idinatay ti asawam. Kakaasi ni Rita. Maikulkulang adi na amo ti aramidan na. Nang runa idi masakit ni tatang na. No kasta, agpada kayo agday-dialysis. Awan dagiti anak mo di tabalayo. Inalaida ti asawa ni Rita. Kasta kati. Apay adi ka man laimay idinatay di asawam. Kakaasi ni Rita. Maikulkulang adi na amo ti aramidan na. Nang runa idi masakit ni tatang na. Alangan asyak ti mga sikaso. Kat adamat nga rod sa baling asawa. Pudno gayam ti imbagaday di Miguel. Agarang ganjang kakano. Tapinanawam ultimo dagiti babasit pay nga anak yo. Kasano? Katrigat mo tinaganap ko kan ko anak. Kat, di ka naasi ka dagiti anak mo. Sigurado adida kan mabigbig dagiti dua nga inaudi. Tadida ka nakitkitan, manipod pinanawam ida. Saan ka din ngagyan ni Manang Diana ti restaurant, Manang? Gapo ka din nakiasawa kat umikatan? Depende no palubusan ti asawa na nga umay payagtrabaho. Ay, nasingpat mat nga ta ti asawa na, akas ka ni Manong Carl? Saan tayo nga amo, ading ko? Adda kaya malagip ko, Manang. Adda ka di pa'y ni Nanang tayo? Itaman pa yan, nadamag mo dayta. Adda nga min nakitak aladawan iti alikaman ni Manang Lili. Kunana, aladawan tayo kano, idipin mo say ni Tatang. Jakon malagip pa'y tirupa ni Tatang. Ubing ka pa'y ngamin idi, ading ko. Kuna ni Manang Lili, nga awan ni Nanang, tapinanawan na tayo. Apay pinanawan na tayo, Manang. Saan ko nga amo? Saan mo alagi pantiin na tayo? Kuna ni Manang Lili, akakaasi ka kano idi, agsangsangit ka kano pa'y idi. Kunak no saan ko amadaaran dagi dya erigrigat ko. Imbag tasimbang bay ni Carl kada tayo. Isuti nang yaon kada tayo itirigat. Apay akas lamarigatan ka nga umangas. Gapo siguro ta sa anak dialysis idi kalman. Idi ko makalman ti schedule ti pan nakadialysis ko. Kasano nga roditan? Awagak ni Rita, tapno maamuan na ti kasasaad mo. Huwan man Manang. Kayat ko ti dumawan, iti pamakawan kadag iti anak. Mapakawanda ka nga ta. Sinurot na kaidi ni Rita. Nagpakpakaasikan ka nga agsubli ka kadakwada. Ngam pinapanaw mo kano. Hidag may saak iti kalapaw anagyanak. Nakaamiris akon. Pinanawak ti responsibilidad ko iti pamilya. Dayta ti dakkel akam malim. Kat itata nakapsot kan. Samon to la malagip ti pinanawam a pamilyam. Hello, auntie. Nakaawag kayo, mat. Anya ka diti may paay ko kada kayo?
Adda dito'y balay ni nanang yo. Agkakapso. Anya? Adda dita ni nanang? Anya ti imay na inaramid dita? Agawid ko maidya balay yo. Ngam din magaspay dito'y balay. Kadwa na ka diti nang isukatan na kada kami, anti. Saan, Rita? Inala ka nun dagiti anak na. Taagpada da nga agpadpadialysis. Apay ang nagkamang dita. Umay ka di agpaasikaso kada kami, anti. Di mo ka di ipan di ospital, Rita. Urayik pa'y ni Kan. Masapul nga iyuman ko pa'y kenkwana. Sakbay ang mga ramidak iti addang. Sino ka diti kinasaritam? Ta nagsanay ka pa manang. Adda ka nun ni nanang ijambalay daan ti Melissa. Anyat ginagara na ijay. Masakit kan. Nakapsot. Ito ta nakapsutan sa umay agpakita. Di pa'y nagpakita, di na tayo di tatang. Diyak amo. Noan niya ang klase ti panunot ti adda iti inatayo. Anya nga rin karamidan ta, manang. Urayan tayo pa'y ni Carl. Iyuman tayo kenkwana. Apay nga itapay ang masakit sa agpakita. Awan to pa'y mariknak nga iliw kenkwana. Imbagakon ka ni Rita ti kasasaad mo. Ngam iyo man nakanupay iti asawa na. Masigurado ka ditak kailiw dagiti anak ko. Tanya ko matinab na maam. Idi ka sa pulanda ka, di mo pulos ida tinalyaw. Apay nga ta, nga adda iti udi ti babawi. Agbababawi ka iti inaramid mo. Idi mariknak tiliday idagmay may saak. Nakaamirisak. Sakbay ko mga ipulang ko ti bulod ko abiyag. Mapakawandak ko mahadag iti anak. Katsapay ko man, tamagunod mo ti pamakawanda. Nasingpat dagiti anak. Barang mapakawandak. Ado atawan ti naglabas. Di tay amo, noan niya ti marikrik nada idakan ka. Tanabayag asaan da ka anakit kita. Imbag ta simbang patkan, Carl. Oh, apay. Mailiw ka diti na simpat nga sawag? Adda parikot ko, Carl. Parikot. Anya ka diti parikot mo? Iniyawag ni Auntie Melissa. Nga adda ni nanang ijabalayda. Apay ang nagbalin a parikot mo, ti kaadda ni nanang mo balay daan ti Melissa. Masakit ka no, Carl. Nakapsot ka no. Saan ang na-dialysis? Iti naka-schedule apan naka-dialysis na kuma. Pagrubuhatam dagiti kakabsat mo, tayo kita. Kasladyak makita ka. May palagip kanyak dagiti saam nga impay na kada kami. Kadagiti kakabsat ko. Rita, tao tayo laeng. Uray kasano kadakkel ti basol tayo. Nulakat agpakawan kan agbaliw tayo. Di na tayo laksiden ti Diyos kas anak na. Manang Lily, matandaanam ka di pa'y tirupa ni nanang tayo? Medyo. Apay ang nadamag mo dayta, ading? Nang ko nagsaritaan da manang kan manong. Nga da kano ni nanang tayo ijabalay daan ti Melissa. Pinasyar na ka diti kabsat na ni Auntie Melissa? Tasla ko na ni manang agsaksakit. Agsaksakit? Doktor ka din ni Auntie? Taapay nga ijay pa'y tinapanan na? Kaya't na siguro ti agpatulong ka ni Auntie. Kaya't mo ka di makita ni nanang? Tsaka mo. Adayumat ijabalay da Auntie. Adda tayo mat dito ili. Mapan nga takitaan da manang? Pagsaganaam dagiti kakabsat mo, tama pan tayo balay daan ti Melissa. Wan, Carl. Manon ataon adi kami nagkikita. Saan siguro ang mabigbig dagiti dua kakabsat mo?
Nababasit da pa'y idi pimanaw ti inayo. Lakit di dadakkeldan. No saan siguro ang masakit ni nanang? Saan siguro ang napanidya balay daan ti? Kasta ti tao, malagip na ti pamilyana, no daytoy kat marigatan. Mas daawag. Ta iti kaunday ti panawan. Di pa'y nagpakita. Uno nagkumusta man lang kuma. Kinumustam kadimat, iti kasde kaunday ti panawan? Makumikumak. Para iti masapsapul dagiti kakabsat ko. Jak pulos ida na panunot gapo iti rigat ko. Maawatan ka. Ngam no kumakanayon mo idi anapan inayayo. Siguro, narunaw ti bimmato a puso na. Di nakmat siguro mapabasol. Idi imbaga na apo maanawag. Tanasaya ti kasasad na injay. Nasaktanak launa Saan mo alagi pan dagiti madian na palabas? Dagiti mayat ti rumbang alagi pam. Agsagana kayo. Tamapan tayo ijabalay daan ti Melissa. Makita tayo tinapanawan abalay tayo. Kailiw ko ti Indian Mingo nga anda iti arubayan. Kailiw kumot jay Chico, ading. Ada nga tabungan, ha? At da siguro, aguma tayo amangan iti Indian Mango kan Chico. Malagip ko. Agsangit iti ni baby. No di ka umuli, Manong John. Iti Chico, wano itjan mango. Ala, agrubot kay nga rudain. Agur-uray da manang kan manong idilugan. Ha? Agur oray dan? Intayo nga rodan. Nakababain man kadakwada. Imbag lakit din tada ni Manong Carl. Saan tayo kumaabasta makapan iti lugar tayo? No awan tilugan ni Manong Carl. Isong imbaga ni manang nga intin nagkilangit ni manong Carl kada tayo. Anda tayo iti arubayan daan ti Melissa. Ada tao ang nakatugaw iti papag iti ruwar ti istor. Bumaba tayo nga roden. Dayjay ka di abakat tinanang tayo? Kasla isumot dayta. Si kakarinday ta, baby. Nagdakal ka. Umay ka man, tarakupon ka. Nakamutbutang mat. Nanglipin dagiti aglawlaw ti matanga. Hapayakas lang mabutbutan ka, baby anak. Umay ka dito isibay ko. Manang Lili, sikat yung masidag, maputang. Sika ati umasidag, baby. Sika nga rod ti inayaban na. Sigan tsak kayat. Monica, saan mo ida apilitan nga umasidagkan ka? Di da nga minarwamkan ka. Nagdardaras mo tan anapan dagiti ubing ije balayo, Rita. Mapanda ka no kitaan, no adda bunga ti Indian Mango kan Chico, anti. Oh, pimanaw dagiti anak. Di dakpulos ka iliw. Mapabasol mo ka di ida. Di da ka pulos na dinaan. Iso akas jay ti impakita daken ka. Anya ka di ti sakit yo, nanang. Iso ka di nga imay kayo. Tapno agpasikaso kayo kada kami. Kaya't ko ti dumawat iti pamakawan. Sakbay nga ipulang ko ti binulod ko abiyag anak. Diyak mo. No anya ti makuna, wano mariknak ina. Hindi ka mapabasol, anak. Idag may saka. Naka-Amerisa. Iso nga imayak dito Ngumawan kayo matan. No awan ni Carl asimang ba iti biyag ko. Diyak mo na niya tinagbambanagan mi. Manipod intarayan na kami. No dinak mapakawan ita. Sapay kumata dumtento ti kanito ang apakawan na. Rita, anak ko. Dayjay ka diti inatayo. Kabutbutang matirupan na. Kabutang ko nga sitgan. Uray siyak nga rod.
Kasla ngamin saan ani nanang? Saan ngamin akas jay ti itsura na? Idi na udi nakita. Ubing kayo pa'y ngamin idi. Kimutong gapu iti sakit. Apay asala agpakita, tamasakit. Nagpakita ko makada tayo Idi saan pa'y anak kabutbutan tilangana. Saan tayo nga mo? Nanya ti panggap na. Apay nga ta, asaan ko akailiw? Uray siya. Saan ko matakailiw? Ngamin, italaang matamakita. Win ta baby ka pa'y laang, idi pimanaw ni nanang. Iso adi mo ammo ti itsura na, wenno rupa na. Rita, bakit? Kasapulan na pakawanam ni nanang. Kasano ang mapakawan na kati Diyos iti nagbasulam? No di ka mamakawan. Ngam, saan asinsinan ti inaramid na kada kami agkakabsat? Ngam naglabas ang dagi jahi, Rita. Tay kunakon. Saan mo alagipan tinasaam ang napalabas? Ti masakbayan, ti panunutam. Kasano ang malipatak tinasaam ang napasamak? Nalakalaan no kayat mo. Saan adagi tinapait ang naglabasam ti panunutam? No di kat ti parabor na impaikan ka ti Diyos. Saan kamot nga grigrigat? Bakit? Lumag-an ti barokong mo, nulipatam ti amin. Sige, intalaan ni Nana. Kat ipantay di ospital. Umay kami man, auntie. Balasang ko, agawaan nyo. Mapan kayo iti ayan ti inayo. Agkapsot mo ten. Wan, auntie. Carl, kadwanak. Ipantayo di ospital ni Nanang. Sige. Intayo di ospital nang... Kawan. Wan, Nanang. Iso nga imayang. Taipan ka ni di ospital. Saan anak? Marik kat saan ako nagpaya. Di pa makawan nyo lang. Itartari ka kaya. Napakawan kayo nang. Intayo kit din ni di ospital. Naragsa. Asubit na. Tanagon. Di pa makawan. Nako. Anak. Oh. Nanang! Rita, bakit? Awanan. Nagpakadan ni Nanang. Inkinamnan ti matana. Awanan akas na. Inuray na lang ti pamakawan mo. Ipaglakit din. Tanapakawan ko pa'y sakbaya nagpakada. Diyos ti kumuyugan ka, Nanang. Maligayang pagdating sa Timasakbayan Itapapagayam.